26 uqala nje ukufunda lapha number 3 so akushamba ngempela yahleka nje manje ngifuna uhlala kakhulu ngoba angimdala kakhulu bazalwane amen 1982 August 22 so khona bangangizala kabili nje amen khona umunye mfanje ngumagcini wakhe ekhaya amen umthethesho into entsamo ngiyacabanga sihlenge kwasizwe intesanya insamo zabafundisi amen 2 ngicabanga nje ukuthi umuntu obhema kakhulu insamo phesheya ethu sinokudodo sengisenhlezi ngathi ngithathe ngideselele ngaba nemali ijoka disenhlizweni yami amen ngiyabonga konje bogogo siyabonga nje usinane usuku njengalo ukuthi uma kuqala ngiyakhumbula saphana noma amadolobhana lenkonzo ukuthi nenze ukuthi kube khona umkhuleko amen kube khona umthando remember ugogo wakho ngizamkhumbula ngisho namanje ngikhumbula namanje ethi lenkonzo abalimi yaqala abafundisi amen so ingakho bethi abafundisi nabo ababe involved haleluya kwavuka inhliziyo yami ukuthi manje baqala abafundisi usiyaqala abantu besu amen kanti yonke into eqalwe nguNkulunkulu futhi yena obesiphetho sayo amen so mama babethi abalimi kuyo yonke into esenzayo sifuna uNkulunkulu abe involved yonke into uNkulunkulu involved kuyona uyayiphasisa noma yinje into uNkulunkulu uma involved kuyona uNkulunkulu uyayiphasisa ke amen ngiyacela nje ungifundele mntanami lapho khona sokhuleka ngesikhathi Incwadi Abahluleli besithupha ivesi lesithathu uyasho umntwana masimthupha amen ngizokhuluma izwi esihle amen Wathi nqaba kwaIsrayeli sebelimile abakwaMidiyane benyuka nama-Amaleki nabasempumalanga bakhuphukela kubo verse 4 number 1 yes lithi la number 3 bathi abakaIsrayeli sebelimile niyezwa zalwana lithi la iveza kakhulu amaMidiyane the enemy of Israelites kwakizitha zabantwana bakaNkulunkulu amen lithi bathi belimile izitha zaqala zahlangana zihlanganiswa ngokuzinjani balimile amen verse number 4 bamisa mayelana nabo bachitha izithelo zomhlaba kwaze kwabaseGaza abashiyanga kudla kwakwaIsrayeli okay nazimvu nazinkomo nazimbongo amen lithi la bathi laba belimile niyezwana kwenza isikhathi kulesi ngithi bezoveza kahle baphuza kwakuseason yokuthi manje baqale bavuna it means izitha zabalinda baqale batshala njengoba nje nana ukutshala neunderstanding into yakhona haleluya batshala kwathi kusatshalekile engakaqhumi lutho kwangaqhamuka lutho amen kodwa kuthena seqala qhuma khona sekufanele badle uma kuyisizini yokudla kwabo ithi iBhayibheli izitha Midian on those countries ayibala zeza zenza izinqama zama ngakhona lithi iBhayibheli bafika uma eqhubeka efika bafika njengekhonyana lithi baqothula yonke into ababelimile nawubanana as you can see kwaphela ubanana you understand akusekho ukutransporter uma ngeke ukutransporter anything there's nothing ozuyisha ngoba lo banana lo 150 lo $1 deusho babshaka ngeke usawenzela lutho ngenxa yezitha ezifikile amen bathi bewuqeda carrot no beetroot amen sekufanele badle zafika izitha amen ayintsaba ukuthi itsango ngebhadla bangakhona bona uphelele uma sekuyisikhathi usuqala udayisa ufake emkunjini uhambise kwavele wafika izitha ziningi izitha engayibala because of time ngeke ngiyibala esinye isitha esikhulu esike sibona recently kuvula imvula enamandla leyo mvula lenamandla liphephe noma kuthiwa bekhona ucarrot phansi amen ucarrot ngobona ngocarrot untanta ubona ucarrot untanta mhlawumbe kungakawukhiphi amen kungaphansi kusadecide ukuthi uzowukhipha mhlawumbe kutshala amadumbe ubona idumbe lintanta lintanta izoyimvula unexpected rain eyadinga lidelekile I remember that ngihlala la nginendawo kunomuzi engihlala kuona la emona ngabona isimanga emzini la hlala khona kwaphuma unkosikazi wathi kwamuzi bayakhala asiphume naye imvula siphume sambe sozikizina sophuma sithini ngoba nalathi lo muzi ehlele wona nawo ngibona qhuma imphethu nje nathi sikhipha amanzi uthi asela futhi asambe ngithi ngenhlanhla eyikusambela phela umuntu umfundisi asale sesamba kanti umuzi wabo uvele wahlephuka hafu ubaba ekhethuze komkhulu umuzi wahlephuka hafu umuzi ongena emfuleni imbuzi zakho beseduze kwesibani imbuzi
lezi babashana edinga amaPakistan lezi umsebenzi oqala ngibiza zakho ezokwenzela imali yomsebenzi yandala intantiso unexpected rain amen sahamba imbuzi bahamba inkomo babekhala kwahamba halfway that is an enemy any day sitha engifuna sikhuleke lento ethi ukufa. You know how hard it is ususebenze kanzima ngibone ngimawo ngizalayo noma tumate engasiwumtsha umlimi umanje bekumanje ongizalayo esebenze for years uma 1962 uma 1960 basebenza iminyaka besebenza lapho nje kufika isizwe esikhulu nangisibonile ogama kuthiwa iCovid wathatha uma iCovid kanti uma behleze ecule lodwa ethi mntanami sengizokuye ukusebenza manje ngoba ngike ngifuna ukuthenga imoto enemhlane eqolo ngihambe ngale moto ngihlezi ngihale la uma engakahambi nayo wafika isithi iCovid wakhohlela kabili kathatha agula ngayo wakhohlela kabili uma uyakhola usindise umzalwane wakhohlela kabili wavela wagoduka wathi uma sisanda kumngcwaba kwaphela isonto elilodwa uma semngcwabi kwashona ubaba baba uthuba shona sebakhumuzi mkhulu nathi sesibakhulu sibakhulu sesibadala yonke into isikhona yonke ngabona isitha mzwane sebehambile bebehamba uma behamba bazali kusala imali ngabona one of my brothers ngayibali ngidala futhi ngumfundisi ucabanga kaningi becabanga one of my brothers the younger brother oyibhemela iphilisi wasuka le eMaranini wazohlala nami uTongaat waqeda ukusuka la ohlala naleke ukuthi isegoba iqolo wahlala nabafana ababhemi ungabadla imali engako 100,000 less than a month wayiqeda wathi eni eyasala ngephuthi ngoba ngayithatha mina ngawomthengela indlu ngisho uma kwenza ilanga ubuya emqondweni okubhemi iwunga kodwa ube nekusasa ngoba ngeke uthi ikusasa lakho lapha isekhaya umuzi wethi zonke nezingane zethu kodwa wena emalini kama wakho wenzeni ngoba udla iwunga wayiqeda ngenyanga that was an enemy eyahlukumeza umama amen uma usebenze kanzima ijuju zakhe wangazidla lapha bekhona kudla thina ingane siqhubeza imali kamasi iqhubeza impilo iqhubeza uma wangenza lutho ukufa it's an enemy sitha ukufa usebenzile ngiyamsiza nani bogogo ngoba khona abanye sebesebenzile bathola ngisho imali idleni imali uma isikhathi sisakhona umuntu ayisile ucarrot wenza 3,000 akwambe ongena eKFC ubambe leyankumu ngespice kuthiwa ugogo ehla ngoba lento yokubeka kakhulu ugcina ungazange uenjoy siyazi ingane engawazwanga amandla akusebenza duma abezingekho ufaka amabhuzu udakha inyoka angizazi inyoka la emashathini nama ngizazi kodwa niyangena you taking a risk uba uhle anike nidle nani enjoy impilo sesuthandaza uma ngelanga ukuthi hamba uyohlala uyofuna la kumassage khona hamba uyomassage inyawo ulungiswe nomzimba ugogo nje umassage ubone uzumlenze yesakwazi simassage ufaka ioil ube right ungasuthula inyawo ziyoqina uthi ngenzela ingane idla nawe zikhona izitha ungazufa kufeke nokugula kuzobuhlungisha amathambo sokuhlunga amathambo insini inkulu lezi ngane futhi ayifuni ukuyongena khona insini ningazithatha umakhelwane lokho kusebenzile kuhle mhlawumbe ngisho njalo lento esebenzile ngiyibona bamatola ihlezi kubo bamatola usebenza kanzima ubona ukuqhuba kanzima form ngaphela ubhala before wenze njengoba babushanda utransfer awubathatha ngoba u6 ubahle ngabadayisi ubahle no carrot ukuthatha ukuthi 2 carrot is good for the eyes muhle nasemehlweni enza amehla be right ukuhle carrot u6 before udayisi badayisi konke unye kuhle nikele futhi kuba umntana misanda qedela ivesi akusazi umntana wevesi okay bazonqambe nevesi angiqhubeke ngomqondo wevesi ngalazi ngithi laba bakhala Jehova ngoba lesizwe sila phezulu kwabo amen khumbula abalimile babaleka bashonke into yabo bakuthula bonke indaba senzile ekhaya isimanje lekhaya uNkulunkulu ngokuvusela a prophet of God ngezona uma bavusela umprofeti ofika amazwi phezulu impilo yabo wabatshela lapha ezekhona batshela mistake abo nabaphutha abawenzile lithi bayiphini bonke babuya
bavumele inkosini. Ngiyacela sime nje sisathandana. Unkulunkulu wami ukuthi nje balini sesivala uNkulunkulu ungcwele mfisi. Akanibiye izitha ey'ngalona ngiyayibona lezi sehlathini. uNkulunkulu angivikele. Mina okukhulu kakhulu ngifisa avikele nina nidla amandla ethuthusini. Into yami nje lapho nje lapho umthandazo wami umnje lapho ukuthi nina abalimi idlani ithuthuku zenu before kuze kudle ingane kuze kudle umphakathi kuze kudle amandiya. Ngalo idleni lento eliyisebenzele. Ngoba la niyakhona emathuneni akudliwa lapho kudliwa wena. Ngiyade ngisho ngeke uzungi-understand usukususe ezulwini manje ukholwa manje ungakholwa usesihogweni kodwa umzimba wakho udliwe yintuthathi. Ungazedliwe wena-ke nawe idla nawe uzodliwa. Abaphile nje abantu abadala baphile. Bangafi baphile. Izifo ihambe isuke kunina. Nokugula kusuke ngisho kunina nasemzimbeni. Ukugula kuniyeke. Kuniyeke phansi, amadola waniyeke phansi. Siyazi lapha ekulimeni siyazi iningi into ezenziwa kuyathakathana omunye ufana into ufuna okwakhe iqhaza kangcono. Kodwa uNkulunkulu akanivikele nesandla zenu ivikeleke ukuthi othakatha wena izitha zakhe asiza ngendlela kodwa uNkulunkulu akayihlukanise ngasikhombisa. Lo kuthakatha lo bhontshisi mzona uqhuma nawe uyobugodukile akugoduka yena unuphile. Ngoba unamandla umthandazo. Akho namandla edlula umthandazo. Laba bathandaza izitha sesikhona. Into yabasiza solution inye umthandazo. Wathi umnyu mama bufuna kahle kuba namandla phezulu komuntu othakathayo. Wathi ungashini umthandazo ungawusheli. Awuzoba uzothi uyawusheba nawe yakuyakho inyanga naye kuyakho koshela amandla enyanga. Ungamphapheli lo kade umazi uhamba inyanga enjani. Kungcono wena uvela uphaphela uJehova ungaphezulu kwenyanga. Konke kwavela ngangale kwakho kuvela ngaluso konke okuvelileyo. Ngasholi la Hambanathi kunomuzi enguthandayo ngeke ngisho uba indawo niyazazo sikisho yes kamasibani ba kunomunye umuzi omnye mama dekhonza lapha acebise ngivele ngidolo ngithi kuyashisa lana ngasisho isibongo sakhona ngithi nje kuyashisa ngasemakresh lawa lapha phezulu umama lo ewuthanda umuzi wakhe kuhle sabungcwaba kahle nathi makudisaba phezulu sithathe unyaka udlule sathatha upende labafana bamzamba sawupenda kwakhe sapenda kwakuhle kwamnandi washona uthe beqeda ukushona ngabona ingane zakhona kudakwa khona kuyimanje usiphile ingane zihamba ibuye ekseni idakwa utshwala lo mama usebenze kanzima esebenzela lo amuzi washona kwenzakalani after he zajive ingane zenza umathanda kumuntu osebenze kanzima. So kuyakusiza nangophela wenkosi ukula akakusiza akuvikela ungashoni uphile. Lento eniqalayo niphethe. Lemisebenzi enenzayo uNkulunkulu anivikele. Ngicela sivala amehlo sengiyathandaza. WeNkulunkulu othongcwele. WeNkulunkulu onamandla onke. Nalifa lakho naba abantwana bakhe ababizwa ngegama lakho. Singabakho savela kuwe uNkulunkulu ongcwele. Athi uJohane ekuqaleni wayekhona ulizwi athi ulizwi kuNkulunkulu athi ulizwi waye uNkulunkulu athi konke kwavela ngaye ngale kwakhe akuvela ngalutho kuko konke okuvelileyo baba wethu ongcwele emini yantambama naba abalimi basendaweni yaseHambanathi weNkulunkulu ongcwele sikhulekela ukuphila emzimbeni yabo egameni likaJesu izifo zonke ezihlasela abantu abadala aziyakubana amandla kubo elithi iBhayibheli uNkulunkulu ongcwele uMoses waze waba mdala amehlakhe engenankinga emzimbeni ephila athi uDavid ezwini izwi lakho linjengemedicine in my bones Father I release izwi eliphilayo emzimbeni yabo efayo baphile phile ngisho izitshalo zabo phile ngisho umsebenzi ezandla zabo Jesu lakhe kusisho umsebenzi wezandla zethu uma betshala carrots abantu uma betshala onions abantu uma betshala amaphula abantu uma betshala banana abantu konke abakutshalayo kwandise uNkulunkulu we-multiplication uNkulunkulu owandisayo wandise ngisho abantu abazosebenza nabo uNkulunkulu wandisa ngisho abantu abazoza bezobaxhasa wena uNkulunkulu wenza manje namabhuna axhaswe noma esho babushandi kwasu amabhuna aseDutch esuka le ndawo yakoFrance weNkulunkulu abaleka ama-reformers eqoshiwe afike le ndawo yaseCape Town afika produciwe weNkulunkulu nathi qala izinto ezintsha ngathi
uma ayiqaliswa ngama-Dutch ungayiqalisi thina ngaqale thona abazalwane uma babili babathi bevumelana nami ngantona abavumelana ngayo wena uNkulunkulu umoya ngcwele uyayandisa siyavumelana somama sobaba so ngisho abantu abasha basihamba nathi okumkhosi kodwa siqhume akwande ubabiyele bafihle 2022 uNkulunkulu ongcwele I pray as a prophet or as a servant of God abaphethe kahle kulonyaka 2023 qala kanye nabo andise la khona ama projects abawaqalile ngo2022 angaqaleka kodwa 2023 uNkulunkulu umoya ngcwele akawandise sibone nemvula netha sesiyangena sasho sathi uNkulunkulu wemvula usephakathi kwethu uNkulunkulu wesibusiso babusise uNkulunkulu ongcwele nasemakhaya abo nabantwana babo nabantwana babo babusise unyaka usuphela thatha udumo lonke namandla nobukhosi nenkazimulo yonke ngayo uJesu Kristu inkosi amen.